Sampun selanjutnya nih ide betare ngijen bape pawisik ngijen bape pawisik ngijen bape pawisik abang bape abang bape abang bape nabdabang gumine nabdabang gumine di Nusa Dawa misalnya di Nusa Dawa nabdabang gumine di Nusa Dawa ya. Ampun ane pining empat iki atasnya ane jani bapa metakon ane jani bapa metakon kengken ane jani bapa metakon ken idep idep pamane jani kengken idep pamane jani nggih anika sampun gendingne sampun artosne sampun nggih sampun sami sampun nane mangkin ibu biasane kembang anak-anak atau ngijen anak-anak contoh nggih sekabesik iki saking wande kaping siji nggih ida sapuput ida mawus nggih nah iki imbe ane wau nika saking tuhu manah guru nggih saking tuhu manah guru Coba makin tuutan oren. Tuutan nih kok. ada bawa kanjang mau belajar nggih Tuutan dumun baris pertama Bu oren. aniki patuh tembangnya nggih
sesek, ane batuk, pasti akan sembuh karena napas keluar, ya. Itu akan sehat, ya. Itu banyak makna daripada Dharma kita, ya. Coba ulang makin. Demen apitan. Sampun magende. Ya. Nah, ulang. Satu, dua, tiga. Ulang yang pertama. Ya. Harus yang raga magendeng tuh senyidang apa cepok. Paling raga ngapalan 1 minggu. Sedikit tiap hari. Misalnya sambil kaya, magendeng. Sambil makan tidur, magendeng. Ya. Apa namanya, setiap hari harus dihafalkan. Sambil nyakan di pohon, mbak piring, gede, nggak apa, Nah, mereka hafal, Nyanyi belajar dengan singkat terus harus belajar, yang nggak bisa. Terus coba-coba, harus diingat terus, Nah, Niki, kalau misalnya anak-anak Dharma kita boleh bawa HP, boleh untuk merekam, untuk dipelajari di rumah, Yang penting anak-anak apa bisa membawa dan jangan hilang,
3. Masih sih. Wow. Ya, sama-sama pulangnya. Jam berapa? Coba sekarang nih untuk mengetes suara yang cocoknya nyanyi apa ngatos ya. Nanti ibu tes satu-satu. Itu untuk menyanyikan baris pertama atau wangge kaping siji. Ya. Sepuput
เ